Я дам тебе. Сейчас пусть звонит. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun dostlar. Karadeniz Production Studiyası şimdi Kırım Tatar Milli Teatrımızda bulunmakta ve bugün bunda yeni programa takdim edilecek. Programın adı Bahar Nağmeleri. Demek nasıl bizim avamız denişseydi, kar yağdı, güneş parıldı ama niyet kene de bahar geldi ve bugün bu keyifle bu programa takdim edilecek. Ve benim yanımda şimdi bizim misafirlerimiz bulunmakta. Geliniz bilek nasıl keyifle var bugün burada geldiler. Selam алейкум. Nasıl keyifle geldiniz? С каким настроением вы сюда пришли сегодня? Ну, без театра постоянно ходим. В театр мы ходим постоянно, стараемся не пропускать никакие ни спектакли, ни концерты. Нам здесь нравится. Обстановка хорошая, конечно. Все хорошо. Артисты все любимые. Çok sağ olunuz. Ya siz keyfiniz nasıl? Aziz vatandaşlarım, buna Navriz geldi, bayram geldi, buna bahar mevsimi geldi, kokusunu duyamız degenden. Buna endi inşallah halkımız camlamayadır, kıştan son spektakllerge katlaşak, buna konsertlerge gelek. Pek güzel, duygularımız, keyfimiz hoş. Kuanak, sevinek, buna kelimiz pek güzel, sağ olsunlar. Halkım istidatlı, bilgili, pek emeksever, tırışlı her taraftan. Onun için medeniyetimizi bilmek için çokça vatandaşlarıma rica ettim, isteğim katlaşsınlar, gelsinler birbirinden konuşsunlar, bakayık. Pek güzel, duygularımız pek güzel. Keyfimiz güzel, yüksek derecede. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Demek ona böyle güzel keyiflerle bizim misafirlerimiz geldi ve birkaç dakikadan endi programa başlanacak. Bizden ayrılmanız, güzel olunuz. Все, да? Она преподаватель татарского, конечно, а я наполовину русская, поэтому... Ну ничего, все равно вы старались сказать, очень хорошо. Сам у вас. Все? Еще. Лице я не записала. Не знаю, сейчас своя дорогая спрошу. Hürmetli seyircilerimiz, birkaç dakikadan konsert başlanacak. Bugün bunda bütün Kırım'dan misafirler toplandı konsertge ve benim yanımda şimdi Lila Hanım Akmecid rayonundan. Lila Hanım, çok konsertlerge gelesiniz? Çok konsertlerge, çok tiyatr spektakllerge hepsine çaresi olsa gelemiz.
Бек бегенеміз, машалла халқымызға, машалла әртіслерімізге. Я бүгін бір өзіңіз келдіңіз ме? Бүгін іштен адамлармен келді, қызлармен. Епсі концертлерге, спектакльлерге чарес олса келеміз. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Demek bir kaç dakikadan indi konser başlanacak, biz izliyoruz.
темашамыздың ватында йөрмейміз. Бежеп телефонларымызны işletmemiz. Evimizde iyice suratlar dileyimiz. Dikkatiniz için sağ olunuz. Akşamlarınız hayırlı olsun. Selam aleykum birіңізге. Hoş geldiniz. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Кене бар қайтып келді. Ешелленді жылғалар. Кене бүлбүл ерлар айтып, жүрегімні қырпалар. Мешур шайырымыз Шакир Селим айтқандайын, біз айны шу дұйғыларны барден беклейміз. Үміт етеміз ки, бүгінгі ақшамымыз де айны бұл мұйтны бірімізге бағышлайжақ. Пускай желания, капризы всегда легко и просто исполняются. Весна приносит лишь приятные сюрпризы. И солнце каждый день вам улыбается. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце. А эта весна и наш концерт принесут вдохновение и хорошее настроение. Программамыздың башында яш ве истидатлы бестекарымыз Шевкет Беляловның вальсы яңғырады. В начале нашей программы прозвучал вальс молодого талантливого композитора Шевкета Белялова. Оркестровка заслуженного артиста Крыма Ризы Бекирова. Дирижер Крымда нам қазанған санат эрбабы Юнус Эналов. Иоганн Штраусның есерінен ақшамымызны девам етеміз. Летучая мышь оперетасындан Орловскийның ері. Иоганн Штраус. Тост Орловского исполняет солист Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра Ильяс Абдукадыров.
Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех. Эта ночь дана для утех. Скучать, поверьте, здесь грешно. Одно веселье быть должно. Все заботы прочь нам должна помочь. Позабыть дела эта ночь. Радость забвений, горьких сомнений, тайна продления светлых мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом искристом золотом вине пью за свершение ваших мечтаний, за исполнение ваших желаний. Верьте, верьте мне, друзья, пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью за юные ваши года, да-да, 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 пью за ваши улыбки, пью за ваши ошибки. Пью чертям всем назло за то, что всем всегда везло. Эту чашу пью встречу нашу, за огонь во взорах, за сердечный порох. Эту чашу пью встречу нашу, за веселье до утра. Ильяс Абдукадыров. Ильяс Абдукадыров. Бунин акшамымыз битмей, аксине эршейтек башлана. Урметле мусафирлер, Ильяс Абдукадыров о севгі дойғыларынан пайлашмаға девам ете. Бу сефер Энрике Каньонын ашық аскер ерында. Ильяс Абдукадыров сейчас предстанет в образе влюбленного солдата. Энрике Каньо. Niente voglia, niente spero, che tu niente se sappiato a me. Sì, sicura resta amore, non è mai più bella di te. Oi vita mia, oi cuore, chi sto cuore, si sta per la prima amore, la prima l'orde passarai te me. Scrive se me stai contenta, non pensi e sciate sola, no pensiero me consoli, cato pieta se sa pianto a me. Ah, più bella tutte belle, non è mai più bella di te. Oh
Ильяс Абдукадыров. Программамыздың девамында «5 даққа нефес» адлы спектаклінден алынған бір парчаны dinlemеге авале етеміз. Аранжировка Эмиль Меметов, оркестровка Реза Бекиров. Сейчас прозвучит музыка к спектаклю Крымско-татарского театра «Беш даққа нефес». Композитор Шевкет Белялов. Романтик вес севгі дұйғыларны сізге невбеттеке артистіміз бағышламаға енді азыр. Франц Легар, Тебесюм дүниясы операсындан Шахзаденің ері. Франц Легар, ария принца из оперы «Страна
улыбок. Сейчас тепло своего сердца и море обаяния подарит вам заслуженный артист Украины Сейтабла Меметов. Mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sagen. So wie die Blume hört, wenn sie nicht grüßt, der Sonnenschein. Dann ist mein Schatz so blieb, weil es wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe. Ich möchte deinen Atem trinken und betunte so Füßen seligen, dir allein. Wie wunderbar ist dein Lohn, denn das ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sagen. So wie die Blume fällt, wenn sie nicht grüßt, der Sonnenschein. Dein ist mein Schatz doch lieb, weil es Сейтабла Меметов. Sağ olun. Фуникулерның рекламасына бағышланған дүнияда тек бір ер бар. Ве елларнен оның популярлығы тек арта. Қырымда есе Лео Дэнсның фуникуля ерні бұйық ұсталық ile тек Сейтабла Меметов ижра ете. Хит Лео Дэнса, который служит рекламой, чего бы вы думали, фуникулера, стал невероятно популярен во всем мире. Фуникуля. Для вас поет Сейтабла Меметов. Yardım ediniz. Massa fuggi, te lascia star e non te cala presso, non ti struggi a riguardar. Lesti
fantasma della terra da montagna, un passaggero. Se va da Francia in Francia dalla Spagna, io vedo te. Te con la fogna detta fatto, e già si va. Si va, se con il vento la scatto, e siamo già là. Salomos. Всегда Пламя-Медов. Salomos. Мартта келді нұр сачып, қаялар түбінде наргүзлер açты. Әндіден дүнияға суқланып кезем, әр ерде илк бар қоқысын сезем. Бар кетіре юртқа ярашық, мен оңа яшылықтан олғаным ашық. Сайғылы мұсафірлеріміз бар нәғмелері әп девам етмекте. Оркестрның ижрасында Шевкет Беляловның бар келді инструменталь әсері ile айны бұ девірінің кейфиетіні бағышлаймыз. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало. Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. Весеннее настроение дарит нам следующая композиция Шевкета Белялова «Весна пришла». Оркестровка Риза Бекиров.
Milli teatrımızın solistleri Royal Emil Mehmetov, Klarnet Eldar Ahmedov, Флейта. Заслуженная артистка Крыма Эльмира Афузова. Hürmetli misafirler, her bir insanın öz sevgi hikayesi var. George Bizet'in de Prosper Merriman'ın novelasına yazgan facialı hikayesi bütün dünyaya belli oldu. Saygılı dostlar, Carmen operasından Habanera. Бессмертное творение Жоржа Бизе и Проспера Мариме о трагической любви и страсти, невероятно популярно и любимо зрителями, и не сходит с афиш мировых музыкальных театров. Ария Хабанера из оперы «Кармен» для вас споет солистка Крымско-татарского театра Эмине Джевдетова.
Эмине Джевдетова. Урметлі мұсафірлер, енді есе Эмине Джевдетованың гүзел ве назик сесіні Джульеттаның образында dinlemege imkanımız olacak. Ромео ве Джульетта операсından Джульеттаның ариясы. Шарль Гуно, вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта». Нас продолжает радовать своим голосом Эмине Джевдетова.
Эмине Джевдетова. И Юнус Эннаров. Қырым. Белкі біревлерге сен бір жәнет мекансың. Бізге есе жәнет дегіл. Қырым бізге ветансың. Ватан sevgisi ilham бережі duygulardan бірідір. Шевкет Беляловның sevgili Қырым инструменталь эсеріні оркестрның ижрасында dinlеңіз. Крым, как и солнце, один в этом мире. Крым — это степь и курганы седые. Крым — это пики вершин в Поднебесье. Крым — это море, поющее песни. Родина нам дана только одна. Пусть каждый день в нем будет счастлив сполна. Дорогие друзья, для вас композиция «Любимый Крым». Композитор Шевкет Белялов.
яңғыраған әсерні оркестр үшін ишледі Риза Бекиров. Солисты. Скрипка Ибраим Араваджиев. Рояль Эмиль Меметов. Кларнет Эльдар Ахмедов. Ve devam etemiz. Асан Беляловның ады milli sanatımızda herkesге bellidir. Ama bugün siz onu başka ampluada göreceksiniz. İmre Kальман, Принцесса цирка оперетасından Мистер Икс'ның ариясы. Имре Кальман. Ария мистера Икс из опереты «Принцесса цирка». Исполняет солист Крымско-татарского театра Асан Белялов. Снова туда, где море огней, снова туда с тоской своей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет под акробат. Со смертью играю смелый, дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложе вздохнут, скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи. Все они от меня далеки, далеки. Никогда не дадут руки. Смычок опущенный, мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, и гаснет свет. И никого со мною рядом нет. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь снег и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Ну где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в Москве. Судьба моя.
Урметлі мұсафірлер, Кармен әсеріне текрар қайтмаға теклиф етеміз. Ләкин шымды Асан Беляловның ижрасында Тореадорның бейтлеріні dinleyecekmiz. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» Жоржа Бизе исполняет Асан Белялов. Seigneur, car avec sera Bella Tareros, que den s'enterre pour plaisir, la caméra, le sucre blanc de jour de fête, le sucre blanc de mois. Le spectateur perdant la tête, le spectateur se tient baleine. Allons, en garde, allons, allons. Toreador, en garde, toreador, toreador. Et son champion, et son combattant, qu'une rare tour regarde. D'être qu'elle a monté toreador. L'amour, l'amour, tata. Toreador, engarde. Toreador, toreador. Il songe bien et songe combattant, qu'il noir te regarde. D'être que l'amour t'attend, toreador. L'amour, l'amour, tata. Silence, ah, quand ça passe vite. Parle de tristesse, parle de tristesse. Le devoir se lance, bande descente, bande de tourelle. Il se lance, entre frappé, un cheval roule, entraînant ton picador. Un bravo taureau, pour la foule, le devoir se lance, bande descente. Dans le corps, se commence, se vendrille, de voler le corps, à ce que parlant descend, on s'en sort, franchit les ruelles, rétenteur maintenant, allons, en garde, allons, allons. Songe combattant, qu'il noir tout regarde. D'être quel amour t'attend, toreador. L'amour, l'amour t'attend. Toreador, engarde. Toreador, toreador. Songe bien et songe combattant, qu'il noir tout regarde. D'être quel amour t'attend, toreador. L'amour, l'amour t'attend.
Sevgi duygusundan gayrı yaxşı şey var mı bu dünyada? Bizim fikrimizce yok. Ve daima öyle de olup kalsın. Любовь. Что может быть дороже на свете? Что может быть прекрасней и важней? Когда два сердца любят на планете, весь мир добрее и нежней. Сейчас для вас прозвучит инструментальная пьеса с прекрасным названием «О любви». Композитор Шевкет Белялов. Солист оркестра Эмиль Меметов. Бродвейнің санасында ең çok саналаштырып көрген есірінен бүгінгі программамызны девам етеміз. «Призрак оперы» мюзиклындан Кристина ве Раульның дуэтini тақдим етеміз. Мы продолжаем программу с самым популярным мюзиклом в истории Бродвея. «Призрак оперы». Дуэт Кристины и Рауля. Встречайте на сцене Эмине Джевдетова и Ильяс Абдукадыров.
Forget this fight, it keeps. I'm here, nothing behind you. My words revolving on you. Let me be your freedom. Let daylight run in peace. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Эмине Джевдетова и Ильяс Абдукадыров. Қырым ана топрағымызның ән сабасы, әмде гежесі, остылсымлы дүлберлігі ile әпімізні айретте қалдырмақта. Шымды яңғырacak әсер айны bu mevzu ile sık bağlı. Қырым гежелері оркестровка Риза Бекиров, аранжировка Эмиль Меметов. Крымские ночи волшебны. Именно они вдохновили молодого композитора Шевкета Белялова в написании следующей композиции «Крымские ночи».
театрымыздың оркестрі. Рояль Эмиль Меметов. Оркестровка Риса Бекиров. Аятымыздың манасы sevgidir. En kıymetli duygulardan biri sevgidir. İlham verici de elbette ki sevgidir. Aynı bu nazik duygular ile programımızın ikinci kısmına geçeceğiz. Два одиноких сердца грели лишь мечты. Разве ж знали мы, мир — это я и ты. Невероятно популярным и любимым хит Берта Кемфорта стал благодаря Фрэнку Синатре. В нашей же программе ее исполнит Ильяс Абдукадыров. Strangers in the Night. İcra ete İlyas Abdukadırov. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. With rosy chances, we may share love, because the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, the lonely people, we were strangers in the night. Up goes the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together. Love is at first sight, in love forever, eternal, so right, for strangers in the night. Love just a glance away, warm embrace and dance away. Ever since that night, we've been together. Love is at first sight, in love forever, eternal, so right, for strangers in the night, for strangers in the night, for strangers in the night. Оскар ve Grammy mükafatına 25 kere nail olungan Stevie Wonder'ның en belli yerini dinlemeye teklif edemiz. Одна из немногих песен, получившая музыкальный «Оскар», а ее исполнитель – 25-кратный лауреат премий Грэмми. Самый известный и популярный музыкант в мире Стив Уандер подарил вечную жизнь хиту, которая прозвучит в исполнении Ильяса Абдукадырова. I just called to say I love you. No New Year's Day to celebrate, no chocolate cup candy hearts to give away.
no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the mast of June. But what is something true, made up of these free words that I must say to you. I just hope to say I love you. I just hope to say how much I care. I just hope to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's night, no warm July, no harvest moon to like one tender August night, no autumn breeze falls on you to fill your heart feel like the post can ever do. No news night, no silent hill, not even thanks to all the Christmas joy you bring. But what is falls on you to fill your heart with what la cross can ever do. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Oh, my heart. Oh, my Songs. İlyas Abdülkadirov. İlyas Abdülkadirov. Sevgi bu elbette ki бақыттыр. Ләкин истесек те, истемесек те, sevginin başka tarafı da бар. Bu gam keder, yalnızlık ve hasretliktir. Карлос Альмаранның sevgi hikayesi ile akşamımızı devam etemiz. Ты всегда была смыслом моего существования. Обожание тебя было моей религией. Без тебя я не выживу. Дорогие друзья, для вас звучит инструментальная версия истории любви Карлоса Альмарана. Orkestrning icrasında History de Amor. Sanada Milli Teatrımızın solisti Eldar Ahmedov.
Эльдар Ахмедов. Tekrarlanmaz Эльдар Ахмедов. Менің жесіне Невбетеки ерінің сөздері залда отырған ханымлардан кімсені первасыз қалдырмас. Саңа, тек саңа жүрегім айыт, өмірімнің манасы сенсің, қалбімнің севдасы сенсің, менің дүниямда тек сенсің. Самые милые и очаровательные. Для тех, кто нашел свою любовь, и для тех, кто еще ищет, для вас звучат строки следующей песни. Чувствую в воздухе твой аромат. Сейчас я знаю, я не хочу тебя потерять. Для тебя буду жить. Мое сердце лишь тебе принадлежит. Перте, сіз үшін ерлай, Сейтабла Меметов. Сейтабла Меметов. Sente nell'aria profumo di te, piccole sole vissute con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivale non ha, il cuore mio voglio soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te mille notti di serenità, fare quella che mi chiederai, andrò sempre dovunque t'andrai, caro tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai, dimmi che questa la fine ormai. Senza di te non voglio esistere, per te vivrò, l'amore vincerà, con te avrò mille giorni di felicità, serenità, fare quella che mi chiederai, andrò sempre dovunque t'andrai, caro tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo mai, già lo sai, che io morirei senza di te. Sempre dovunque t'andrai, darò tutto l'amore che ho
Абла Меметов. Дилайланың икейесі Том Джонстан башланды. Оны Муслим Магомаев, Филипп Киркоров, бүгін есе милли санатымызда алтын сес сайыбы Сейтабла Меметовның ижрасында девам етежек. Эта история началась с Тома Джонса. Ее подхватил Муслим Магомаев, Филипп Киркоров, и сегодня ее продолжит Сейтабла Меметов. Дилайла, Сейтабла Меметов. I saw your light on the nights that they passed by your window. I saw your flickering shadows all over the blind. She was my woman. I should see it right, what can I wake up my mind? My Delilah. Why, Delilah? I could see the call was not good for me. But I was lost like a slow that my God of free. Heartbreak of day when that man drove away, I was fighting. I was the street to her house and shut in the door. She stopped laughing. I felt the knife in my shame, clap in the wall. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. She stopped laughing. I pressed the knife in my hand, it's slashing the more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. Forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. Алтын сес сайыбы Сау, Сейтабла Меметов. Біз есе концерт программамызны девам етеміз. Веда біргелі Сейтабла Меметов. Сейтабла Меметов. Абба тақымы кечкен асырларының музыка санатында айры ерні ала. Оларның эфсаневи әсерлерінден құрылған попуринен бүгінгі программамызны девам етеміз. Группа Абба – самый успешный шведский музыкальный квартет, достойно пополнивший зал славы рок-н-ролла. В нашей программе прозвучит инструментальная версия попурри самых известных хитов этой легендарной группы. Оркестровка Ибраим Арабаджиев. Дирижер Ибраим Арабаджиев.
Milli teatrımızın orkestri. Дирижер Ибраим Арабаджиев. Sevgi ne derecede güçlü olğanı nefbeteki yerінен isbatlamağa aşıqamız. Selin Dion'un ince ve romantik repertuarına bizni Emine Cevdetovanың nazik ve kabiliyetli sesi daldıracak. Не только девушки любят ушами, но и мужчины тоже. В репертуаре Селин Дион есть именно такая песня. В нашей же программе эта песня прозвучит в исполнении Эмине Джевдетовой. Power of the Love. There is space in the morning of flowers sleeping tight. I wrote in my life Sunday.
Эмине Джердетова ve İbrahim Arabacıyev. Аятымыз чешет түрлі хатырлавларнен бағылы. Концертімізде мешур ержі Демис Русасының хатырлавлары Асан Беляловның ижрасында яңғырай. Я живу от воспоминания к воспоминанию, прошедшими днями, когда наши сердца могли многое отдать. Я живу от воспоминания к воспоминанию. Сувенирс. İcra Асан Белялов. Асан Белялов. Асан Белялов. Sağ olasın. Almaniyanın en belli ve popüler Scorpions adlı rock gruppanın icadına geçmeye teklif etemiz. İnanmazsız ama bu takımının coşkun hareketlerine bakmazdan sevgi duygusu onlara da ait. Я все еще люблю тебя. Именно об этом поет солист легендарной группы Scorpions. В нашей же программе эти слова прозвучат из уст Асана Белялова. Still loving you. Асан Белялов. Time
to fight. Do we make love again? I will be there. I will be there. Love, only love can be love someday. I will be there. I will be there. It coming all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. A bright heart of hope, and a thing that I get through. It's a really no change. No start on again. I'm loving you. Right, better try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Lord, our love just to be strong on the way. I will be there. I will be there. Here it comes again, all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. A bright heart for both. Nothing I can get through. It's a really no change. The start of the game. It comes again, all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. Yes, I brought what both the strong that I can get through. It's a really no change. The start of the game. I'm still loving you. Асан Белялов. Дирижер Ибраим Арабаджиев. Асан Белялов. Sağ olun, sevgili sizin. Монсеррат Кабалье ve Фредди Меркьюри.
Оларның бераберлікте ижра еткен Барселона ері әр кезіні айреті қалдырып, музыка тарихінде әбеди қалды. Ләкин Қырым татар милли театрының солистлері Эмине Джевдетова ве Асан Белялов олардан артта қалмайып, айны шу ерні ижра еткенде бізім юреклерімізні ғұрурнен толдыралар. Всемирный хит «Барселона», написанный Фредди Меркури и посвященный Монсеррат Кабалье, в течение многих лет успешно исполняется солистами Крымско-татарского театра Асаном Беляловым и Эмине Джевдетовой. God is the winning. Dear God
Джевдетова. Весан Белялов. İşte hürmetli misafirlerimiz bar nağmeleri konser programmasını Milli Teatrımızın orkestri yaraştırdı. Дирижеры. Заслуженный деятель искусств Республики Крым Юнус Эннанов. Programның ikinci bölümünde yankıragan eserlerini orkestr için işledi ve dirijorluk yaptı İbrahim Arabacıyev. Солистler. İlyas Abdukadırov. Hasan Bilalov. Эмине Джевдетова. Ve Ukrayna'da nam kazangan artist Seytabla Mehmetov. Bugünkü konsertimizni alıp bardılar. Acayip Pedulber Elvira Ametova. Ve Süleyman Umerov. Bugün yankıragan instrumental eserlerinin müellifi yaş bestekarımız Şevket Bilalov. Programmanın rejissörü, Milli Teatrımızın bedi rehberi, Ukrayna'da nam kazanan sanat erbabı Bilal Bilalov. Hürmetli misafirler, sevimli seyircilerimiz, bugün bar günlerimiz bitmey, aksine her şey tek başlana. Görüşkence. Sağ olun, kalınız.